ni bring when you can't time. When the master who can shape on nine left. Because now you nine left. Boomba. Mama mboa baby aye kurasini. Bema omboa ba. Bema mboa ba bia aye kurasini bema. Bema kom matokwa. Oye bema one mema nko. Oso na what you want you see you cry ampo. Oye hopeless papa no you hopeless. Oye fun papa ka woni embu ni yire. Ye di gift atam na ye wa. Ye di gift ni mu twi form social media na ye wo Hopeson. Bema fun ti se wo wakofa na to ho so. Bema Fante say wa kofa no hato huso. Bema enso be achi wo ko kanto kwa we na begina and I'm fighting for my wife and I'm fighting for my wife and I'm fighting for my wife. Wo ko print to ka be kan gift wo yire. Na nko fu di wo yire ta be wa ha we ni mu tantan. We ni mu nyanyan. Na begina no ma senya wo patanto kwa. Bema kanto kwa be kan yire. Bema ma nko fu di ni yire atem. Ni Hopeson na do ye. Uti wano ma bema we ni mu dudu we ni mu futu. What's on the mood dim matem? They be a command. I said, Rabba, me, I order. Said Rabba, me, I didn't have Jeffrey. Said Rabba, me, I know. Oh, no, you don't know. No. We hear what na fair panis and Rabba, me. Hopeson, we hear not fair panis to Rabba, me. Who more back a broth? Who you don't have broth? Or by not in who can broth? What can one go for disrespect to hear it? What can we don't not turn on broth? I know. Hopeson, we hear gifted, what was scooping. Na feni semraba womia na fe any person raba womia wo ma gift books on kan obeti na kan wo ye fun papa wo papa wo ye fun papa wo ye di wechi ye be ya bone wo ye di wechi ye be e di gift ni metwitwi bin mu be ma be se be de ko kan to kwa be kan wo yire de bia be kan to kwa be kan wo yire azaza am meet the baby on me kan to asa na kwa ya agrada. Oko kanto kwa be agada di wiratem go yire ni masi e go yire ni masi ni masi ana so to no mo esa etuto yampia aboda na le se no ba omia no wa fa no by force o nchia no de no ho no se mi nchia because o san ye nyan won't mean disrespect no na won san ma e me so ne nsa nchia e ma ne nchia se no ba omia no won't mean disrespect no na won san ma. Now you when you job pre say ato bin mu na sa metna na nza ma mechia no ana mbu masa ukwakanto kwa beka wo yere o de bia Hopeson ko kanto kwa beka na yere de bia politics ba ko pa wo ye mama ko for disrespect wo yere ara na we jimi sa ana nyanyansa fo bia ntu ufa na ha. They be a social media. A suye din na mami hu tono. A gift hu tono not in the baby. Penoko can't talk about cano. Who be no be jinem. I mean that you can't disrespect my wife. You know what the all disrespect to be here. Or be here all disrespect no. Now what the one and disrespect to here. One and disrespect to here. Ye dig gift at time I dig it at them near wa. That my bonnet to sell Hopeson Adorye. They biako come back on here. They biako come back on here. I know where Jimmy sa. Ana wejimi sa wo no do wo yire wan na tan na yire ba wo mi ono tan na yire ba wo mi wo mpu na wo ni mu jobri sa na wo ya kokora no mpu no do wo yire no tan na yire ono no tan na yire be ma ko to bonko ni ma kontokwa be ma ko to bonko ko hwem na twa osika ndc fo gisika Ghana sika na odi no amoje nti Hopeson Adorye ko tue se sika no MPP former post this ka mo di Ghana sika ko tue se sika no Oko chia Ghana sika no ma NDC for na hia on man tokwa na na ofri Nigeria na ofri hin for ofri wo sin wo ayi krasini be ma ko man tokwa krasini be ma de bi ko man tokwa na ko fa man tokwa be to no so na ko ntokwa gidi be me krasini de bi ko ntokwa no ne ma na eko ni edi ni yiratem wo ko fa be ma we to ho so ni mo ni ba ho so da de bia ni edi gift atem obe so life ni edi gift nya hihye no ho kakra enimonyam ya ba gift ho pe na ne di kuna ko ka beka no enimonyam ya ba gift ho pe na gift ho atono na ne kunu kwansia peni no na ko fa beka ne yire na ko fu di ne yire atem na ko fu di ne yire nipa ni kwase wo di ne yire atem na mo di ne yire atem why because akoka mantokwa na obedi obi yire atem no no obi ndi wo yire atem Would you be ratam, obi do ratam? And I got to bongo sa.
Bema koto bonku be na se wo Hopeson do ye. Bema koto bonku de bia na ma na kontokwa. Ye de hie ni ye bema ye wo bema de. Politicians nyina bumba. Wo hwe politicians nyina mo bumba. Nko de bia na ma na kontokwa. De bia ne what to anu si obigire ho. Ba wo na yire no na fa no. O yire na ote no ho no wako school pen. Ba wo na yire na wako school ni ma kenkan no ma cho no yire wako school ni pen. Politicians didn't know bumba. Osha politicians, MPP, NDC, obie bumba, mema ne women ne bumba. Unkwa dion bumba. Unkwa bumba. Now dim obiratem. Now dio obiratem. Why Jimmy Wong? We are Jimmy Wong. O yere tini baby. Mami on kasaye. On ka obia. Agrada ya chini to me. Mami na sumajono. On go ka obia ntokwa. No wakwa print okwa ba beka no. Na nkofu di wo yiraten ana ye be me krasi ni sa Hopeson do ya na ye be me krasi ni sa imba be bra kwa wale nko wale akwa wale gift de bia ne de gift atem de ne de gift atem ye krasi ni be ma pa hwenyansa ye krasi ni be ma pa wo buka wo ne de disrespecting na ma ania betina ho na wa han ni no osu gift kasa kire hukunu gift adaya kasa kire hukunu mo amonim gift mun kan che no so kata kire hukunu. Yes, and they be uncle, but disrespect no. One more money gift and gift fan. One can't tell us, one can't tell you crook crasini, you know. You crook crasini, Bama, no can't tell no boomba. Boomba, na highway, no, so I shit. Highway, no, a so I shit. And you couldn't respect him, ma. Not so the bejan him quite as a man. You didn't need to beam. Rassifong. Bia GhanaNsem esanse ne nsana wode achia no nye nipa bia keke ene ya mame saweri aba o me ade ne nsa eto ne nsa yem ompese baibonsam musuo ene esan ewo ne ho adwamanse bia bechia no ne tena okoda wososo da ye bone ompese enkukodwie nse bia bechia no na china wakote nsanso no aguno so na okwa ne ho aye ne hene ompese bodwuma denchem bodwuma nsa betia no na china okofie na o prepare aduane ama ne kunu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia adi asondaye anya rich ideas adi abeboa MPP delegate abedi MPP animu a denchem bodwuma nsa achia no enti ne nsa no aduane akwakoye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia anyono nti ye maame Samira Bawumia na Nyankopon awodi nachi aso na ohu ade na onim enhira wo ne nsam enti na wamfa ne nsa anto baibonsam ensam no. Delegate me pamucha 2023 mama na me delegate ene me delegate ye ho na ye rabi e de forms ba se wona de American lottery e ba Ghana enti delegate ye wo constituency be nipa 5 or be my America visa say ye to aba na emano say ya to amano nipa 5 obe my American visa na yakwa abrochire na ye nsen na ho ama ye nuanum delegate aka say omonso obetimi aboa wo mo nti 2023 mama me fill forms na ama me nuanum delegate ewo Asante Atim Central na ye 500 to 600 de nya ye fill forms na ebi no promise ye say at least enipa numu de ye benya American visa mama enfie mienu achi ni say 2025 Abidjan visa Burkina Faso visa Togo visa Aflawo border visa mama yensa anka bi Senegal mpo visa yenya bi ebisinne eja delegate obuyen kwasiafo nti waskame yen waye 419 wadi yeto 2023 ya ma enfie mienu achi ni ye 2025 yenko achiri kra esanse wonim se delegate yenwene na obuyen kwasiafo na Nyankopon so efre nani na nyame pese ogu nani masinti ni wura fi se yenya was kame ye no yenya ni daso ye delegate no last week ye wana A4 sheet bi ebaye na asmasin phone ni edaso mama yenkohwe a employment opportunity adan asumasi say
oba be fa ye adwuma yen delegates yes mama what na mampani dada John Ajekunkufu mamumu emfie nwotwe ne ye delegate wa mfa ye adwuma what na na Akufo-Addo amamumu emfie nwotwe ne ye delegate wa mfa ye adwuma what na mrasebadwa akonya so mfinhia aduonu ena 24 years ne ye delegate wa mfa ye adwuma mama ena wo opposition wa ban ni ho na wonya mrasebadwa ni biem ena oba be fa ye adwuma yo ne fa ne se ene e bi agidie ne de ye ni hu enso ye gidi ene ne be kwa say central kobusa delegate 600 de ho say emu dodo sen ena emfie ngotu atwa mu ya na wo ye board chairman e wo Ghana gas no otimi fa wo mo adwuma maame ye kwa say central kobusa ya delegate ho say baako empo wantimi amfa na adwuma e wo Ghana gas wantimi amfa na adwuma e wo baabia emfie ngotwe a etwa mu ekoye nti ama delegate wa se central say omo declare omo support e di ama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kwatere kwa o so oba be maye enuma nanso delegate 600 a ewo asin central po emfie ngotwe Ghana gas board chairman wantimi amom enuma na enne you way as a print A4 sheet a sign at the babes kame biemo minianum delegates no or your true for na or your scammer na or your 419 said the onoaka say politician be a one who be a cromfo no papa no or your tai na ne de no a professional thief okra qualification e wo krono bomu ye kwa sin central no maame said the delegate ohodom omunsegu omuti etwa no omo se asin central for mon fantami o mrantie kra kosuku awie omunim abef computer mu no adwuma omo ye didie eye flood adwuma bia ni ho ejene okofa forms ebe dada yan na chese ampa obu MPP delegate say yem kwasiafo say de bia obu yes yem kwasiafo no but Dr. Bawumia eduru bono maame okos ni okopru okotatima north tatima east maame utie ensem a wo ka kire yen delegate na utie Dr. Bawumia policies na wo de eba no e de be ma yen delegate no yensa akoya no yenkwa na nyina se MPP ewo power se MPP ewo opposition Dr. Bawumia policies no ebema yen delegate boni beka se everlasting solution or say or beye bibi I friend say delegate data or create special office no your delegate needs assessment na waje mecha ko seller die hia me nyina e de go abefo computer no eso enti osora no pa na offer the data na who say me communication expert na me pese me kwa manane ekoye public relations and communication skills na me here foreign scholarship and one say doctor facilitate foreign scholarship e de amame na me de akọ amanane na makoto amadisua so na me so me de abeboa Ghana sa opportunity no ekosi party chairman ekosi MP ana minister bi eso a na wakọ akoton ba Dr. Bawumia si na memu ni de ba wo ho no mo direct esanse wo ye digital mind afa yenso a yanko school no Dr. Bawumia be ye ensanu adwuma entity ye entrepreneurship skills e de amayen ma me no owie a onya wo kwa wo ma capital startup capital awo de betoto enuoma no na wo de ahye odwuma no ase tise wunyansa na adwuma na nya sika wo de be hye ase a ma me se MPP e wo power se MPP ko opposition ubedidi hu da na enkodu emfie nan na asomasi enkoji sika e wo John Mahama ne NDC for ho na onfa medadao enfa 5000 enfa 2000 e medadao sanse wo ma ekomo ade unti unya 1000 ya 2000 office enoa no ba Dr. Bawumia de se plumbing ana opese usua electrician ana opese usua carpenter ana mason ana opese usua
Se ebia tailor ana seamstress ana designer ana opese usua ana tie and dye ana opese usua mo pese mo ye beauticians any decoration mo pese mo ye cosmetologists any ensano adwuma bia ope bia sade oye bi e ma kaya yefo na me boss ena de bia kaya yefo na be pon mo ho bia no ne graduation me boss ena ekogina mu woni Ghana Enterprise Agency ena ko graduate kaya yefo no na mom startup capital a ene kaya yefo no ebitimi eye washing powder ebitimi eye cake ebitimi eye decoration ebitimi eye eyelashes ebitimi eye pedicure ebimpo eye saloon akese ebi eye baba emani bio eyi tire ana mema ni bi nso ebotire ene kaya yefo ni bi ewonsa no dwuma ayalolo bus ai won kan kaya yefo ni bi ana e drive Dr. Bawumia sanu adwuma a wode eba no oba best no ama delegate yenso yenya ensanu adwuma no ebi na contract bi eba district honum na eye chiefs compound a delegate amoye Messi mo ade de ebema mo edu plumbing so a delegate amoye plumbers ne de amamo edu electrical side delegate amoye electrician edu roofing delegate amoye carpenter for edu painting a delegate amoye designers moye painter bibia beba district wo ensanu adwuma delegate eye mo enesese de mo bia no na fe yede amamo mame ompe we delegate na opedien waputo ama na fe Dr. Bawumia solution a wode ebre wa brabom st delegate di edikan eno no na asumasi de oba opa ya twi ya di enti no na wako print A4 sheet se oba be fa yatuma me pamuche wo fa ne se all the 276 constituencies o adwuma mpo ewo ha delegate dodo sen ana na adwuma no ebetimi afayen na domahama cry de Ghana sika nyina ama no se onfantwa adwumayefo ka se wontimi entwa teachers ka nurses wontimi entwa makama empo adwumayefo wo yi bi adi asmasi na adwuma okuma se eye HFM okọ no ma adwumayefo be se 4 ewo ho hya ibula sisi akoyo kasa na no etwa nsuo se esiremu na ntwi a woyare Shaibu lasisi na katwa de ma no 1000 Ghana cedis snit mpo ye ntwa bi eba no ekom na eko na de bia fon na ofon we say oba be fa yen delegate adwuma enso Shaibu lasisi 1000 Ghana cedis kwa wonyi bi ewo HFM be pato oba oman FM amofa efri dwansa ofri cheche bi ase Asante Atim Central Konongo amufa chasa amufa na mekan no assemblyman wo cheche biase minim ni yie se de minim mempa boa ehyemin na ma insha mensa silver lady ne owo di dadulumba FM ho no adwuma o ma FM minim ni yie minim covid 24 ne o America no adwuma o ma FM no sports minim ni yie eni papi na minim o ma FM kone ko busa wo mo se o makatua o mo senate ene o mo da achi abrabom wo o man ene sen ana parade sioko Kwako parents is no ho this ono so Canada ono so Canada bisa ho se kwatere kwa wose obema wo entuma ono amu dadeja papa ya ni afranso o ton ni fredro delegate madaroma ebera so se yi enada ene atrote kirema no fc chen ne ma enokure ebedi MPP anim papa no me de bia me kase wo ye threat to Ghana's political peace na oma MPP enya akono esan se papa na num asem no ebo nipa hwete ma MPP obi kon no mpo se obedwan ne because usia pepeni na wonya MPP ni afa babo ni tirim ekuno usia egbeni na wonya MPP ni afa babo ni tirim ekuno nipa wei ebe ye den ana wa asundwe aba MPP enipa wei ana de ameswale mfoni ni koto ni TV so e kan se usia ameswale a mommo no asem bia bia ka bia metua ampa ani nansa ne eku ameswale now NDC for John Mahama kudu ameswale constituency say bosse ekwa bia so obefa so ache wo mu a ekum ameswale na nim ameswale wo no hu ebi no ampa dwomama baaye bosumi aidi kan o che abrantie bia omususu se wo no na de ameswale mfoni ni ema asomasi abrantie nda so edem ada no yenkonkote a NDC for attorney general say abrantie ni case ni ontimi ento aso biemu enura me ba monko Ghana web monko my joy and all the news portals no eso no
deputy attorney general the friend justice slim bibi bi sia bibi meka ne di no wasa ba be ka se o man kan kire attorney general se case no ma onje mu o ka kire se on to aso enti o ma hye ne biem se case no on sign ento aso na fidikasia NDC for this case we assume MPP for ne say mama say yensa kopa delegate ne koyem fum so a said ye akwadonko wu ya Ghana Freedom Party anya obi amana nyina wo mo anamu no saa na constitution no NDC for ne betwen October 2028 afenye dia semasi akwa kogina court na ya charge ne criminal offense ana ya charge no